باب 5 فصل 11 درس ديك منهاج المسلم. دون هنا يوتين شروط سرتيجي إقامة حد الزنا من نقول من جون حد الزنا. اشترط مسارتنا في إقامة الحد إن نقول حد يوم على الصناعة هو الزنا قبل ما يلي ده بيوان أرد دو ده دي سرتيجون أرد دو تاتي. ما دوني أولا أرنون أن يكون للاك الزاني زين مسلما هرقو جلده عاقلا مرة إلى بالغا هل فعل مختارا سئيل كدي فولونتير من لغل غير مكروه غير مكره هذا نوع فرصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يرفع القلم كرم بنقول أنتنا عن ثلاثة يبتت أن الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. النبي جامع دو حديث كلهم حديثين. وقال ما قال الله صلى الله عليه وسلم رفع أن تنام عن أمتي زي مفتن الخطأ فالجر النسيان يجتبل ومستقره عليه كلا قطعت بفرصة يهورمو. ثانيا أن يثبت كل تبتير تأذين زناهم ثبوتا ثبتا تقطعيا فتنا لفري وذلك دون بإقراري فسبقر تقول مكو كان كزين على نفسه إدو هور مكو وهو تاكانكو في حالة الحال مكو كوغيرتي دون الطبيعية في حالته الطبيعية بمعنى هما الحال مكو مولا لأنداد بمعنى هما إبحث مكو بأنه غيرتو وان كانكو زنا أزيني وبشهادة 4 شهود ما سيدي تقول سيدي بنايو ودول النمو بأنه وندجي كان برأوه بيه ميزنه مزينة وشاهدوا بسيدي تكي فرجه فرج مكوان في فرج المزني بها اندر فرج ونال زنا الله أكبر كالمرود ونو في المقولة والرشا في البئر ونو أنت بالريتورتا ونو بالريتورتا بمعنى كالمرود ونو كالير كنكم lekkun ittiri kutte kun ukke kander kale fil maqhulati ender ko ender kalir dum imana wano woniri lekkun hinu ukka kander kale o yiri awra on ender farji on no ukki nder ton wano lekkun kale kun ukkira non kander kale warrasha ma wano boggongol julfe on ore yogirto on wano untori non fil bi kander ko loru ma wano karambongol no ukkorino e nde tindore ndahande o yiya ɗum ɗon o seedi torano li kawli taala subhanahu allah wallati ɓe de yatina dabe alfahishata min nisaikum fastashidu haray ko yon seedintin alayhinna ko ɗum woni e dow maɓɓe arbatan minkum nayo jiyaɓe moɗon surat nisa wala gawli e sabu mako nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam lim'az ɓe maki ene ana kahtaha ene a jombi o qala wi naam qala kama yaghibul marwadu ene ko wano kalir kunkun yiruɗa ko wano kalir kunkun ukkorta noon fil makhulati e nder kale on warrisha e wano ɓoggol untirte noon fil bi'ri ka nder ko luru kono yirɗa o wi abi zuhuril hamli asabu feeñuɗo reedu ye debbo mo jomba kaw reedi in silat so landama no fi reedu no walam tuuti o addali bi bayinatin ɓangandi e seeɗo laaɓuɗo tadura o an ha ko wawatamo defandude alhadda e heddi o ko kawni ha wona laatagol makko masalan ɗoto sibatto o doola o viola awuti attubi suhubatin ma o yottora e jiɓaye ɓe mana o andali ha o yiida koye hoore no majjiranamo waɗiri aw bi jahalin ma koye hoore majjede li taharimi zina harmugol zina on tawi hari kanko o anda on zina moƴƴa tawi o addali gotel e ɗiɗo fayna taf so addi bi suhubatin jiɓaye lam yukam haray hidde haray hinnataake ala ha e hoore makko alhaddi hiddi on li kawli sallah sallam sabu mako ne laaɗo idra'ul hududa defandire hiddiji ɗin bi subahati jiɓayeji ɗin o gawle mako ne laaɗo sallah sallam law kuntu sinno mi laatino rajiman komi rajimo o ahadan goɗɗo ɓe gayri bayinatin ko alda e ɓangal nde la rajamta mi rajimayno sonnajo ɗo qalahu ko ɓe yewti ɗum fi imra'atil ajlani ko ɗo sonnajo ajlani yankejo o tefona lay hadis on ko fattanaɗo
salisan tatabun ɗum allah yarji alzani ko nde zinowo o rutotako an ikrari ga qirritagol makko o qirrito o gayno o rekila fayra ja so yiltike qabla iqamatil hidde ko adi hidde o ñinnede alayhi hoore makko ɓen kaddaba nafsa nde o finnitata kadi hoore makko o qaalani he lam azil mi zinari nani na gonga mi waɗa zina few haray lam yaqum alayhi hiddu haray hiddi ñinnetake hoore makko few ko yo firte so tawi no hawriti o waɗi hara ko kanko fini haray ko fi ɗimpiiji wiɗen darngal waɗi ɗa lima sohha sabu ko silli kon anna ma'isan wonde no ma'isa lamma duriba bil hijarati tumande o firorano kaaƴe yen tum farra o dogi walakin skona sabat saba ɓen aɗara kuuɓe yewtitimo o darabuɓe fimo hatta mata ha o maari fokbira rasulu sa sallam nelaɗo allah humpitade dal kaɗum fo qaala ɓe maki fa allah taraktuma wa hannaccetamo ɓa o dogi o wi o zina faka annahu a sikkaymo kanko nelaɗo ali sallah sallam kadi yitabara gomɗi o taskike o considériri firarahu dogudu makko ndu wonderu ju'an ko yibtitagol an itiraki gay ko qirritinoko وقد ورد قوم بك لجلي أنه لما كان وأنه كون لما كان ثمن لأولاتنا هاربا ودقي كان بلاس يقول بما كان ردوني وورد جليك لأنه كان لما كان ثمن لأولاتنا هاربا هم دقده كان هاي أولات يقول المبيع عند القربة تفر ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتلا كدلالا فإن قومي عندي ينبهم بأن قتلوني بوائلا وغروني بكرينيلا بهديلا من نفسي مرضي وونكي أنكي وأخبروني بهم بتيلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي ونالي ورولا تاي عند القربة تفر مودتي جو كونغولي كونكو هلدون بمعنى أهدا نسابة فامالي taskati konngudi ɗin wawi mafum e hoore kadi kamɓe kadi ɓe mara bakkaka kono no holli ɗin ɗon konngudi fof ko tasketeɗi sifa ɗum ɗon fof si waɗi na yon tigui rajimi taɗi tan jeega won ɗon kayfiyatu iqamatil hidde honno no hidde o ñinnirte alal sunate hoore ɓeɗo zinoɓe ani hufara ko nde asante li zani zino on fil ardi ka leydi hufratun gayka tabluhu waway ka yottade ila sadiri ha ka ɓerde makko ta so ukkama nder ton on bitate ha ka ɓerde makko taw ko dande nden e hoore nden woni ko heddi dow o yuuta o fii ukke ka nder gayka ton wa yurma o fewre bil hijarati kaaji hatta yamuta ha o maaya bi mahdaril imam wondude tawegol imam on o naibihi ma vice makko on ko ɗum ma ɗum o lontini o o jamaatin e jama ɗuɗo nomi on sinina e modde juuɓe ɓen layal illo aɗa ɗum ta comptole maɓɓe nden fanda an arbati an farin e gayi yimɓe nayo hara ko ele yimɓe nayo nattiri dow tawta kadi imamu on ma lonto imamu e gawli taala sabu dalal allah walla sodi o tawi adabahuma lettegol ɓe gol tawi foti kete ɗum nebinal mu'minin wal maratu sonnajo karrajuli hin waywano gorko gayra sonatun annaha no sonnajo on tashuddu alayha haray fiɓete e makko moƴƴatare e makko siyabaconci makko ɗin lella tan kasofa fi yota awra makko on wirto e nder muɗum haada ɗum ɗo bin nasbati kaka dandego ila rajmi fate ka rajimegol wammal jaldu amma piyegol ngol le wayril muhsin wonande mo jomba fa ala kayfiyati haddil qadfi woni e dow mbaadi no waɗirte no hiddi o ɗo finuɗo e hoore goɗɗo tukkuɗo goɗɗo wa surbil hamri e yaɗɗo ɓeeɗe fof ko mani yerno piggal gotal ɓe piyete koni tun ɓeeɗa ɗiɗo ko capanɗe jeetati oɗa ko temedere kay famde ka tambihani findinale ɗiɗi hara hino ɗon haddul liwat hiddi luutu yankiyagal arrajumu ko rajimeteɗo hattal mawti ha o maaya bila farqin ko adda e taƴidirgol ko adda e sendirirgol baynal muhsini wa gayril muhsin jombi jomba so goɗɗo nanngama no waɗa luutu yankiyagal ko yo rajime jombi o jomba lu likawli sallah sallam man wajattumo kala mo tawɗon man ɓe maki jombi jomba ya'mal himo golla amala qawmi luutin golle yimɓe luuti ɓen faqutulul fa'ila ware huuɗon wal maf'ula bihi huwa ɗon وقد اختلفت gondii luutondirama kayfiyatu qatlihima mbaadino ɓe waɗirteno ani sahabati gay sahaba ɓe faminum no maɓɓe man ahraqahuma binnaari on sunnirɗo ɓe yiite wa minum no maɓɓe man qatalahuma on wari ɗo ɓe rajuman fiɗirgol bil hijarati kaaje o qala ibnu abbas abdoullah ibnu abbas wi fihima e ɗiɗo fof yunzaru ko ndaarete ɗum a'la binayen ka ɓuri towde e maadi ka ɓuri towde e fello filqadete e sara nen wo yurma bihima ɓe fere ɗon minhu immorde e gonɗon fello ma ndun ɗon maadi mo nakka sayi hara ko ɓe junnitiraɓe koye maɓɓe ɗen ɓe fereli
summa yutuba ani bil hijar sirefti ɓe jokkintine kadi kaajili Abdullah bin Abbas kanko ko ɗum ɗo woni ko suɓi man ata toɓɓere ɗimmere nden kala arɗo bahima tan mommonte kala arɗo e andi no woodi andanɗo hoore musidɓe julɓe yimɓe dugulaɓe ñidduɓe ko gollata aɗa tawa nabingel no waali ma dammingel ma bariru ndun ma ñaariru ndun nanga ɗum naada ɗum ka suudu mum ma ta ɗum ka burure yana e muɗum no yetto e muɗum balɗe ɗon wajaba haray waɗɗike ta'ziruhu ñaaɗangol mbi ashaddi anwa'i ta'ziri ko ɓuri sattude e noneji ñaaɗangol min darbin immorde piigol mo sajinin e sukugol mo e kambangol mo yennugol mo e sabotugol mo e taƴagol mo e ittingol mo liitiyani sabu addugol makko fanchatan oɗo bone mo harramatan harmo liɗi jima'i sabu fottanede no harmi wal yakuna e yo laata kadi at-ta'zizu ñaaɗande shadidu tiiɗu nene mo ɗowwa man hara ko nde ñinnande lin hirafi fitratihi fi waylitagol dina makko kanko ka wayliti kon tago makko ngon wo gad warata so ɗum ɗi joli asaru mbatteji ɗuuɗuɗi fi annahu wonde on toode no yuɓɓutal koyo ware ko ɗum ɗon ɓuri watuɓutal ware kadi ma wudude on kalbahi makko mummunte allati on ata ha mo are o yetti e muɗum mummunte on mara bakkatu kono ɓaharay o posoni mummunte on fi wota on ñaami wayre sowna toon annaha no mummunte on asarun ko bastin ɗon lam tasbutu tabitali subutan tabitande taɓumu mbi nde no daru ñinna e muɗum hujjatun hujja fa yaktafi wawi yunitorede bitta a jiiri e ñaaɗugol ngol almaaduni yanagol ngol fi muɗum lil imam onande imam on bima yakfulu saabu konko fawtoto islahul fasadi moƴƴintingol piiji bonɗi ɗin al abdu wal amad jiyaɗo e korɗo jiyaɗo gorko e debbo bi mana ida zanayati ɓe zini fa hadduma haddu maɓɓen aljaldu ko piyekol fakat pet kamɓe ɓe rajimatake walaw kana hayso ɓe laatko muhsanayni ko ɓe cangiɓe ɗiɗo li qawlihi taala fa alayhinna no fawi ɓe nisfu feccere malal musanat ko fawi kon e reeniɓe laaɓuɓe ɓen ka fulamo suuɗu min al adabi immorde e lette walima kana sabu ko laate kon almawtu mayde nde la yunsafu nde feccetake en watawi ɗen wari kaari feccere en acci feccere ala ta ayyanande no toɓɓe e aljaldu piigol ngol 50 jalda tan sawru capanɗe joyi duna rajimi ko alda e rajimi ko ara kanko ko noon no warrete wali sayidi no waɗani pullo on an yejilitande o piyata abdahu jiyaɗo makko on o wamatahuma koɗɗo makko on walaw no waɗanimo kadi an yarfi amrahuma ndo naɓata fiyake maɓɓe on ilal imam ka imam o ɓe qawli ali radiallahu anhu arsalani rasulullah sallam nelaɗallah nelilan ila amati sawda faade oɗo korɗo zanatu zinuɗo ajiladaha fiwno piima alhadda hid so jattami tawno fi daniha e jiijam makko ɗon fa akhbartu bidalika rasulullah sa sallam yumkitine laaɗo fa qale maki ida ta alat si tawi woni o iwi o laaɓi min nifasiha e jiijam ɓisugo makko gon fajilide hara piimo 50 capanɗe joyi wa qawli nabi e mako nelal sa sallam ida zanat amatu ahadikum se korɗo goɗɗo moɗon zini fatabayyana ɓangi feñi zina zina makko on faleji lida yo on tigi piimo alhadda hiddi wala yusarrib alayha ko woni tun aray kanko ko ɗintake o naɓatake kuɗu andi ɓe yani yo goɗɗo fiya hoore mum korko muɗum almadatu rabi'a windande ne ɓerne fi haddi sariga ne yotan joni fi hiddi nguyka awalan ta'rifu andi ngolen ko yitte nguyka sargatu nguyka akhdul mali al mahruz jettugol jawdi howandi renandi marandi ala wajhi al ikhtifa e dow bange suuɗagol molto ƴetta kan yadkhul ahadun wonde goɗɗo e moɗon natata dukkanan e buttiti goɗɗo o manzilan ma e galle fa yahuda ƴetta min hoɗon siyagan cunci o habban ma ɗum gadda o daban ma kange ma téléphone ma auto ma moto wona widare ko nandi so tawi ɗum ثانيا حكمها ñawore mum nden as-sariqatu ngoyka kabiratun min al-kaba'ir ko janɗo ɗum immorde ko janɗi bakkatuji ko harramaha allahu taala allah no harminiri ɗum e gawli sabu daalal makko wassariqu gorko ngujjo sarikatu e debbo ngujjo faqtaw aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min allah wallahu azizun hakim wala ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kadi nelaɗo allah hoɗi mortake biha faggitiɗo on bone on fa dala bima kilana allah allah hoɗi as-sariqa ngujjo on yesirgol baydata hay wujjuɗo wofonde fatuko taw yataw heewi jungo makko ngon tawi wa nafa e riiwi an sahibiha e gaye wondiɗo muɗum on
al iman kadi imana ɓe itti iman e waɗɗu ɗum on al iman hina faala sanga nde huwata zina on ko ɗum woni nguyka kam faqala sa sallam nelaɗo makko laafiri ustare ko wujjata wujjowo hina yesey ko sanga nde wujjata wata kanko moƴƴin ko gomɗin ɗon leer ɗon sina ɗum iman makko on jaɓata faqala sa sallam nelaɗo maki fi bayani fi ɓangilngol annaha wonde on ahadun annaha wonde ɗum haddun ko hiddi min hududillah e moɗɗe hiddiji allah ɗin ɓe maki yuqama koyo ñinni ala kulli ahadin e dow kala goɗɗo waɗɗo ɗum walladi nafsi biyadi wondi allahji mo wonki en woni junngo mo law sarakat fatimatu si fatima mo anzini bintu mouhammadin ɓiɗɗo mouhammadou la katatu yadami taƴa junngo makko ngon salisan ɓema tasbutu ko honno ko sabu hon ɗum tabitirta sarigatu ngoyka kam tasbutu no tabitir sarigatu ngoyka kam ɓiyade amrani sabu gotel piiji ɗiɗi imma ɓe itirafi sarɓe amma ɓeritagol ngujjo on assari no laaɓiri ɓenno wonde en ele kanko sarga wujji e itirafano ɓeritande lam yulja ilay e nde ɓaraka e muɗum ilja an ɓarande o mbi tarbin sabu piyugol mo awta haɗiɗini ma kambangol mo wa imma bisharati adlayn ma ɗum sabu seeditagol seede ɓe ɗiɗo min ɗuɓe wonde kaari wujji e sadani ɓe seedi to annawno kanko saraka wujji ira jaso wilitike fiitirafi e nder ɓiritande makko nde fala tuktaw yadu wara jungo makko ngon taƴatake wa innama ala yaray tuna fayino damanul masrugi e fawtagol yoɓitugol ko wujja kon fakat fet ƴettuman tawno ɗaɗa yustahabbu kom ɗi yiɗama an yulakkana nde o longinte al inkara yettugol ngol talɓina longinande hifadan ka renugol ala yadil muslimi e dow jungo julɗo on ɗe kawri sam mako nelaɗo idira ol huduɗa duñide hittiji ɗin bi subahati jiɓayeji ɗin mastatatum embire wonone no wawir ɗon ɗaɓi an naya ɓum ɗum sotu ɗati sartiji taƴugol ngol so start no sartina fi wujuɓɓir ɗati e waɗɗagol taƴugol ngol tawaffo timmugol ashuruti taliya ɗi sartiji wonɗi arde ɗo jeego a wala ngara noon no ane kunan ko nde latta saare ko gujjo mo kallafan ko hellifaɗo aqilan marɗo haqqille baliran hellifaɗo e hadis sabu hadis rofiol ɓalam karamol ngol no ɓantanan salasatin omin bayni no hakkunde maɓɓe toon almajunul feetuɗo sabiyu e puuba saniyan la yakunu lattako an la yakuna ko nde lattako assaari ko gujjo o walidan hara ko kanko woni jibinɗo li sahibil mali jon jawdi almasruɗi wujjani wala dallahu hara kadi wona o ɓiɗɗo makko kono tawata mo wujji o wona ɓiɗɗo makko wona mawɗo makko wala zawjan wona moodi makko aw zawjatan ma ɓeygu mo wujji moodi mum ma ɓeygu mum ma ɓiɗɗo ma baba mum taƴatake e lima li kulle min huma sabu ko tawi ko hin holani goto kala maɓɓe alal akhari oya min huɓuɓin immorde haqqiji fi mali e jawdi o yandi salisan allah yakuna ko nde lattako li saari e gujjo o subhatu milkin koko nanditata e jeeya filmali e jawdi almasuɗi wujjande mbi ajji wajuhin mbi ayi awjuhi subha e dendanangal bangel jiɓayeji honno wonirta ka man sa ɗawano wujjuɗo rahanahu tiginde muɗum minal murtahini immorde mo tigini on indahu e jungo mum miɗo joni goɗɗo no jonnuma goɗɗum tiginde o multiti o wujjita ɗum aw ajuratahu ma joddi makko minal mustajiri immorde e yoɓo e mo joddi makko ndi woni on luuɗo mo on indahu e jungo mum goɗɗo wujja patron mum embere joddi ko duwa yoɓede ko masala ɗum fof hara jungo mum taƴatake rabi an naya bonno an yakuna nde latto almasruku ko wujja ko malam ko jawde mo bahan dagini la famran wona beere fawni zumaran ma fooli fen ko hiirirtele go yawa masala ko yakuna nde latoto balikan ko hewtuɗo ruba dinarin nayaɓal dinar fil qimati ka valeur e kawli sala sam sabu mako no laɗo laato ko tawli yadu jungo taƴatake illa fi rubu dinari sona nayaɓal dinar fo so iɗan nattiri dow ko jeloni rubu dinar nayaɓal dinar o nodda ka numéro téléphone 628 60 53 09 657 ka sel ko même numéro intercell so telfi fof ni même numéro خامسا جابون أن يكون قد لا المال المسروق جود وجهان في هرز كدار في هرز هندي إدر مرال مماري هام كدار ونقال أو دكان ما بوتيكي أو هزيرة ما إدر هوغو أو صندوق ما إدر كيسو ونحو ذلك يكون تتعد ونبفه ونجيب غطو مما يعتبر إمرتدو كدوان نتاين واوي كون سندريد وند هرزان ككماري
sadisan an la yukhad al mal ko jawdi ndin ƴettataki ala wajhi al khilsa e nder bange jaftugol waye ɗon an yahtafifa shay'a ko nde on tigi wippoto hunde nden min bayni yadday sahibihi e yeeso jommum waya firra bihi o dogida e muɗum haari ɓan ko doguɗo aray ɗon ko jattuɗo o konte te o nangujo ɗon kadi so nanngama ko yo lette o ñaaɗane kono junngo taƴataake awil gasbu ma jattugol ko gootum waw ɗum al akhdu ko jaɓugol ala wajihil galaba jattugol e hoore fuulugol o yawal ɗahari e fuulugol mo foola mo ha jaɓandi fewɓe ɓoyodiri ha o jaɓa o naɓa wala wajihil intihabi e dow wala ala wajihil intihabi wona e dow bange jattugol enen ka plarmen en wata seedodirgol gasbu e intihab wawal akhdu ko ɗum woni jattugol ala wajihil ganima e dow bange e jawdi kono hoyri le kawli sallallahu alaihi wasallam ma kono laaɗo he laysa ala kha'in wona lehino fawi janfiɗo wala muntahibin wona jattuɗo wala muhtalisin wona wippiɗo fowake ɓeɗo fof ɓattu on taƴegol jungo kono si ɓe nanngama noon ɓe yoɓay ko ɓe ƴetti kon e wondude kadi ɓe ñaaɗane ɓe piye seeɗa ɓe ñaaɗane e Allah subhanahu wa ta'ala dandu en e waɗegol ɗum e waɗugol ɗum goɗɗo fof e muɗum amin wallahu a'la wa a'lam